namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course nomthothakhela ibele Mayengani the president. Yeah, and then from there I realized Sjava. Even Makum, of course, I realized Salani the producer. Yeah, so of course namhlanje khane mteka vele vele nemtheresa le eMbombela stadium under Mpumalanga province hana makali so tani swinkuni vele vele swi tivako yeah akurina ti Metro FM awards. That was the of course the trend and stuff like that. So I can get a mena what she does ring at the mena. Yeah. So that was very important May. So as we speak, now the videos to touch and I'm hang up under trend in. So I can get a want that tone very well. So unsurprisingly very well, I'm ranga panda in a vagina. Lagur look very very ingena as you can see. I cannot deny the song. Ina power risimu ya loko ngheniwa la veve mitweni crowd yi kha yi correspond swinene yi ri karhi yi interact with the song. So swi tikombi na ku se ko va tradition kumbe rhanga phanda loko ya la tindhawu te le handle yi va na vacini but loko yi ri ka Gaza yi va yi nga na vona or something I don't know why. Mi nga mi kha mi hleketa ni kha ni ta na my argument after this vele vele. Ni vula ku xi cina laha swi ri kahle swinene. Swa swi ri kahle swinene crowd of course I kha interact swa tsakisi loko na vacini guys un'wana nga ku hi mhaka mali khamana mi rhanga phanda ku hi ti-video clips ta yona yi hlaya mali yin'we ya le henhla ngopfu yi nge tsandzeki ku va hambi yi va yi na micini wun'we va yi hakela 700 or 500 come on maybe hala ka Gaza mhaka vanhu va va kha responda or ku react hambi yi kha yi ri yoxe stageni I think timhaka ngopfu ta sweswi it's not really necessarily all about money. So yeah swi ku yi hi ku vona mi rhanga phanda yo swi vona ka Gaza ku vanhu crowd ya responda mani hambi yi ri yoxe. So loko yi ya le handle leyi ti ya na vacini ku swi kota ku saseka but yeah at least ndhawu ku va kha wu gonya wu ya henhla ya ku va swi saseka guys ni to veka ti-various sections loko kha xi cinacina dimadima vele vele. Yeah, ele yin'we ya ti-sections vele vele ta dimadima girl. Just swi ri kahle guys swi ri kahle se kokwani hi to swi hi choice ya yona very very but swi ta swi ri kahle loko mi komba ku na ku hari ka Gaza yi va na vacini swi endla ku performance va yi kha yi tsakisa koku very very swi hi vanhu swi tikombi na ku vanhu loko se va dakuna va ha na mhaka na performance ya xigazini vo ti lavela Ben Mayengani ni nga swi vula xitano hi ku twisisa ka mina but yeah in terms of ku performance loko na vacini swi tlhe swi saseka swinene ku fana na kwala a yi sasekeni performance ho yi veke na ti-sections vele vele. Hi leyi yin'wana section vele vele a swi ri kahle crowd a yi ri happy.
as you've seen, we cannot deny it. Swa swi ri kahle guys. So I read. Hopefully murangaphandle yi nga teka nkarhi reflect on it. I think it's because hala ka Gaza hi ku vona hi timhaka to swi komba na ku vanhu still va react tanihileswi a ni kha ni vula na ku vanhu va ri dakwini va ri drunk swi komba na ku vanhu a va ze va na mhaka ngopfu na loko vona va cina I guess swi koteka ku va yi ri yoxe xitejini mara mhaka I think that's the proper argument leyi kha yi languta mhaka leyi vanhu va dakwini so vanhu va dakwini va ha na mhaka ngopfu na ti-performance va loko ti vona la Beni ni vula ku koka la Beni Mayengani I think so leswi swi vonisaka swona but in overall hayi in terms of crowd ya soba swi va swi ri kahle yi kha yi famba na macini tanihileswi mi swi vona ku ri a swi sasekele swinene was good vanhu a va tsaka swinene ngolo sa kha nghena kha modla la people were happy tanihileswi mi swi vonaka vhele so a swo hi cho tanihileswi ni nga vula swo hi ku vona murangaphandle loko yi le tindhawini leha yi va yi na vacini even na last time vhele swi vitano so a redzi sweswo heta mina swona there's nothing we can do about it ku swi komba na ku crowd ya tsaka even this side hala va ka vatsonga hambi yi nga na vacini so I think that's how he sees it ndi mpele demadema xicinaka a swi saseka guys swona mara swi va swi ri kahle njhani murangaphandle langutani video murangaphandle ma swi va swi ri kahle so hopefully maybe in future you can do it even ka Gaza so mhaka ni vhele ya le nani kwale ka Metro FM a yelangi la ti-highlights vhele ku tlhela ku na Sjava hi represent na yena hi xigaza man track yaleyo ya xigugu ya yena yi tlhela continue na yena vhele xigugu ma kha cina na some music there is no need hi vula swo tala a hi vekeleni kunene yaleyo as you have seen so mi ni nga vula ku i mhaka kahle swinene vhele loyi a nga ku yi endleni na Sjava le ku hi representeni la ka Gaza la hi le ku kuleni swilo swi va swi ri karhi swi va kahle and stuff like that and then of course hi hetelela hi Salani so Salani very was appreciated by University of Venda as you can see kwalano ya va tsale hungu ra kahle ngopfu ku ri swi lehini swinene ya vo tsala ku where is from tanihileswi mi swi vona kwalano ya va kombisa talenta ta yena vhele va kombisa ku is a producer, is a musician, vocal director, vocal engineer and specialist in mixing and mastering tanihileswi mi swi vona kwalano ya va kha va kombisa vhele ku building on this vision. Salani has been instrumental in promoting Xitsonga culture, particularly among the youth, by blending traditional idioms, proverbs, and storytelling with modern lyrics, as you can see kwalano. Work for sometimes the force leading of the domations such as Odessa team, Leo Fosa Kakuimbela in DJ Mfundisi, what I chose, very like a Runga feature Roy and J. John, Napapa Lan, I still like Salogla, Sjava. Then I saw some guys,
tracks tikulukumba swinene tanihileswi mi swi vonaka kwala na ntirhini leya makhadzi and stuff like that a vo kombisa laha nga play xave swinene lava avuxeni xigazeni yin'wana vhevhelanga ya hi blowina yo liya as you can see kasi a ri kona le ka wahemba i Salani one of my favorite tracks ta 2024 wahemba kasi kona la na xigazamandi a xi blind na chuza lesi yi nga na 3 million views yi nga breka ti-records leswi of course a kha vula hi swona and stuff like that ma yona mhaka leyiwa ni nga tlhela ku kombisa va ri Maduwa former Univen SRC Secretary General revs about Salani's impact kha kombisa ku is a true ambassador of Tsonga culture okay hi leswi of course va n'wi vonisaka swona and stuff like that of course his ability to blend traditional elements with modern styles has opened doors for a new generation to appreciate our heritage ku va tlangi xiave swinene vo Salani ku va the new generation of vele va kha va appreciate music wa Xitsonga because hi vona va yisa va wu streama ngopfu this type of music a va ha ri ka tinsimu ta vundzumba vhele like ma 2000 va ba xigaza xa ma 2000 xa ma 2K those type of sounds and stuff like that ma yona mhaka leyiwa yeah hi overall ngova hi kha hi khata kwala na kwala wona mhaka leyiwa yeah of course a kha reflecta na hi Salani vele tanihileswi mi swi vonaka of course a nga collaborate na vanhu mo fana na makhadzi na vo Sjava na vo Majozi ku kombisa ku ya ku ve a great honor to him and na a wish yo a nga tirha na Scorpion Kings vo Kabza and stuff like that wona mhaka leyi a kha expanda music wa yena and stuff like that yeah u tlhela kombisa ku is currently finishing up another project which he hints could drop at any time there's no more vele ku tshama kha ku ri busy the project and stuff like that yeah so of course va tlhela kombisa ku simto fana odisa team Salani xi produce university risimu lera okay odisa team handla third level ya yena of course loko a kha ri endla risimu leri okay that's impressive a kha kombisa ku environment of course in Venda yi n'wi encouraging vele ku va a va creative a tlhela va critical and stuff like that mona mhaka leyi fika tinsimu and stuff like that and tlhela encourage vanhu Salani ku va dyondza xikolo tanihileswi mi swi vonaka leyi ku encouraging ku vanhu va apply a University of Venda and stuff like that a swi kahle Salani kama encourage vanhu va nghena xikolo it's good so vo tlhela va tsala ku University of Venda is proud to recognize Salani the producer as an outstanding alumnus whose achievements reflects the university's commitment to nurturing leaders and innovators. His story is a powerful reminder that determination, discipline, and creativity can pave the way for meaningful success beyond the classroom and stuff like that. Of course, I'm going to come to Salani the producer. I will respect you for you are doing the most. Can we say is the top producer? I think we can say so. Hey, the arguments. We can say is the top producer. Musalaka na ka electro hey, it's a story for another day. But yeah, they are good, man. It's fine. Okay, he's one of the top producers. Kuvaya avoda arguments. Let's look at gates at the step and click subscribe. Para